ubutekereza n'ubu nubwijaho wanyuma y'akaruru akateirwe shumince hingwire Airozi Kabagenyi yakwatsire ibendera y'ikibine cya National Resistance Movement ubukaruru akukutungomye ishengero w'abakazi wa district age umukaruru akatirwe 2025 iby'ukwezi kw'ikumi Kabagenyi akatungo bururu imitware 39 na rwendana n'umwe yasinzire mugenzi wa mukuratire Grace Ngabirano Hakifeza watungira ubururu imitware 39 igana 9 na mshanje abandi ababiri betsimbere umukaruru nuko kamwe abarimo Irene Muheirwe amwe na France Brenda Nirere bakatungo bururu rukumi rushanju 29 amwe na rukumi 59 na bushatu Nobu Kabagenyi harwe yatoire bendera y'ikibina icya National Resistance Movement aruhu abantu batari bamwe na bamwe abarukweba imbere kibina nicyo cume mu district ya Kisoro abagireyo bakureka ubutekereza abyarigire umukaruraka bari kugira ngo Kabagenyi tuwe ainuhagizi bw'amani mu kibine cya National Resistance Movement mu district ya Kisoro Kurigirira hamugambirizi w'ikibine cyo mu ihanga Emmanuel Dombo agirangwa bebembezi b'ikibine cyo mu district ya Kisoro bashemere kutobutekerezana harubaju bakakorera ikibina nabwanyuma y'akarura ka hamwe bakabona kushitama nkenyinemwe bakagonjora ubutekerezana muri ngo ngogumwe Dombo yashobora ko abebembezi ab'ikibine cya National Resistance Movement kitebeke kibine hejuru kumanyanga NRM Secretariat baza kutaya home district ya Kisoro ukutereze shongezi naye abantu bwe babera mu kalulu bogeragana ke ebigambo ebitali birungi olumu ebyo biretera abantu bafo kweyabulamu abantu b'Ekisoro tine wankubadde obuzibu bubeerawo mu campaign bakirize tukolere wamu omukulembeze wa flaga waffe NRM wangule muri ngo ngogumwe Dombo yararikabo bona abembezi b'ikibine mu district ya Kisoro abari kugezaho koreka imico mbi abo butekereza iki kibine cyacire mu kuba kuza kubeta bakabavubera waberaho abamenya amateeka g'ekibina ensonga ezo zijja kukwatwako abakulembeze b'ekibina n'obukiiko obufuzi obulina obuvunanyizibwa okukwasiza empisa mu kibina ky'NRM. Grace Hakifeza Ngabirano waremeire umukarura akabwanyuma yo kusingwa umukaruru hakokwata bendera ya NRM no kwicyo wirobu na kiburenziri yo kukwatanisa ukwiyaho ibyo butegeki byona ibikutatanisa mu bantu mu district age bantu ba Kisoro dukomezemo tuba umuntu umwe kuko duhoze turi umwe twekwemera iki cyaha kutwinjira pecha madini ntabwo ari ciza nticubaka so ndi gusaba ngo banyagisoro mu byangirire by'amadini mu byangirire mukore mushaka umuntu uzabayobora kandi mumukunze n'ubukirabe kirikityo abakuru mu kibine cya National Resistance Movement ukuriga hakitebe kikuru bebembeirwe hombeki w'ikibine Jacqueline cyateire bashyira mu district ya Kisoro ukurondera Kabagenyi akaruru We are looking for another person who kugenda kamarira ekisanja cya NRM uturakomeye kubaturashyigikiye NRM yacu yingiyi niyo government yacu abenda kwihakanya bazayihakanya kugeza bizabarebe murukumva abari tubona abamarediyo ngo nabibi nabindi mu bihorere abandi abetsimbira umukaruraka hagari kuza guterwe 2012 ibyo kwezoku Baramusalim Sultana ukurwo mu kibina cya National Unity Platform Aisha Chimpaye ukurwo mu kibina cya People's Progressive Party Juliet Musanase ukurwo mu kibina cya Forum for Democratic Change hamwe na Mebo Ingabire ukurwo mu kibina cya Uganda People's Congress UPC akarura kakaijaho banyuma yo wabiri uri umyishingirukazi wa district age wahato mugenzi Sara Mateke Nyirabashitsi kurugumagara Gensage